fia e whaafelo i atu I le nei fo I tae au, ma lo le soifua manuia si mai alau whaafonga o talafo ala Radio Samoa. E to mua atu I talo le asunga fua. Wa whaatalo sanga ina ele uni le fesoa soani le Privacy Commissioner na te su e ina whaavave vave fua ngole vae le IT le soifua malulu ina. Tusa ma le fāsfulu fitu pasene tangata ngā lulu le vae ngā IT le matanga wenga. Tusa lea ma lea fese lau wavanofa I ngā wenga. Lea na whaailo mai le masino te sema wa fua le soifua malulu ina e vaea. E le o whaingo fie le uni le pisa ama wa whaatalo sanga I le komesina. Mo sana fesoa soani whaavave vave e tusa ma le su e ino le nei fuanga. O se talo sanga lo mo mia vave le uni se tali ai ele ianu le vaea. O no le manunga ina ne ia a fia au nanga wha le soifua malolo ina. Ai wha pia tangata le a fia ai. O se talo sanga o sawe fo I le mai a lapata I e sui la o whainga wenga le pūlenga le matanga wenga. I le wha ai unga le tausanga talo ai. A whai nei ai tu na I ma whaia pia le vaea o lona winga. O le a lamatia tuai ma wha maunga o tangata lau tele. O le so le awhai ai sauninga le maliu o se tasi o suisi ni o le kengi le Mongrel Mopi Hawke's Bay ma ua au mai ai fo I ma le lapata inga mai leo. Silia ma le tasi se lau sui o kengi o le awha atasi tasi I toi sauninga I le so wha apea ai. Le mole ina mai o le tino maliu mai maho e mo teo. A o sauni ai toi sauninga o le so wa wha amautino mai le ofiso leo. O le ua au mai isi leo mai isi nu utu a oi e fesoa soani leo Hawke's Bay ma o le tau lai lava ia puipuia tangata lau tele le wha mua. O leo nga fo ine o le awhaiai masiaki masani e le ngata o le manava mo ave ta vale ai wha apea pepo ta vale. Ua wha atala noa le malo suinga o le wha ITT o taimi e whaiai pepo ta vale mo ta vale nei wa tuwai tau sanga wha apea motorhomes po o ta vale ua whau I ai mapotu e malo luai. O suinga nei o le tūla fono, o le a le to e mo o miai le tatawana whai o warrants of fitness, wha apea certificates of fitness ta iono masina. Ai o le a sui le ta I tausanga, ma wha ato a whai. O ta avale tuwai uma fo I o ta ua e anga wa ape a wha apea, wa silia ma le wha se fulu tausanga le mātutua. O wha maunga o lo ai loa, ia maua lunga atu le avanoa o le pāsi o ta avale nei, nai lo isi ta avale ma ua wha amaunia fo I le minister fe la ua inga Chris Bishop, e tusa ma le se lau buas fulvalu wafe ta avale anga waa, ma le tolus fulmale iwa afe motorhomes o mia sa oloto. O se swinga fo I walua tau sanga o whaatalo sanga I tangata nei le fesoa soani le malo, ma o le mea moni, o le tele o ta avale nei, e se a feo ai. O lo o tali le leia le New Zealand Automobile Association le nei fua fuanga. O le aso lua whao le masina le nei sa ia o atu I le aso whao a perila e tatala ma iei le avanua I tangata lau tele mofi na ngalu wha alia ma o lo o whaia umale ai lunga le upenga ta wha ilangi ale NZTA. E fōlinga mai e le o a ngai se taunu unga le leile whainga wha pa anga I le vāo New Zealand ma le atu kuki. O le atu kuki ma New Zealand o iai maalienga ma whainga wha avai o le maalienga e tatau na wha asoai ma wha atala noa so o se maalienga e whaia e le atu kuki. Po o maalienga nei o o a ia I lalo le lua afe ma le tasi Joint Centenary Declaration I le vāo atu no e lua. Peitai, o le ualu e se mai lava le pale mi o le atu kuki Mark Brown e le Itali mai lava. I le tuli loa New Zealand na ia tala noa mua ai ele I malanga I saina. E o mai lava I awa uliana na file I maua mai lava se tali mai pale mi o le atu kuki e tusa, ma le tusi atu le sui pale mia o ia fo ele minister o le vai fafua New Zealand, Winston Peters, ia tala noa mua. Ai e reporti le one news o tali mai e pale mi o le atu kuki, o le ana saini lava fo I New Zealand ia ana maalienga masaina, ma ele ai fo I lase mafua anga. O le a le mawhai e una whai le atu kuki le me tasi. E tu whaatisia tala o tae au ele I toi maua mai sa isi tala mai le malo o New Zealand, pau o lea, e le o talia ngō fie I New Zealand, le tala noa mua. Ma tala whaaiu, ua iai fuanga le malo o New Zealand, ia toi suia visa malanga mo tangata inivesi, e fia o mai e inivesi le tamau ainga o New Zealand. O suinga nei le Active Investor Plus Visa, o le a mawai ava noa nofo mau mo tangata mau mea, o lo o fia o mai e inivesi le tamau ainga o le atunu. I lalo tu la fono lo iai nei. So o se tasi whaatalo sanga I visa nei e tatawana ia umia le se fulu 5 miliona po o nisi lava fo I o a seta peitai a matamai le aso mua a perila o le a iai suinga wha au popo. E lua vaenga o le a vai ina iai ma o nei vaenga e lua le ngata o le a whaatapu la ale tupe inivesi. A o le periota e tatawana wha amaunia. Mai le Minister Economic Growth Nicola Willis
E tā ua invesi nei e mawai ngā luenga mō tangata Kiwi. Ai mai le sa o upu i le vaenga Immigration le Labour, Phil Twyford, e le o se swinga le lei mo le tamau ainga wa le toa tele o tangata nei, o lea e o mai e whaatau whale ma e le tele ni ngā luenga e maua mai ai. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei tae au.